Natuo ba mo nga sa dihang inyong gidawat si Ginoo niya, hitugutan ninyo nga inyong kasing-kasing panag-iyahon sa Dios. Kiangat mo sa Ginoo sa lahi na nga laban. Kunya nay klase sa kakuhan karon na gusto nako ninyong masaktan. Nga naman, ang pinaka-substantial nga klase ba sa ebidensya, kaning dili lang nila mabati, dili lang nila makita sa unsay naa sa imuhang gawas. Kung dili kanang ang imuhang kinabuhi, muuyon sa unsay imuhang declaim nga ikaw. Kung moingon ka na si Jesus nas imong kasing-kasing, buti pasabot na ang mga tao sa imong palibot kay expectar nila na matunggan nila si Ginoo Hesus sa imong sinultihan. Here in this worn and weary land, where many a dream has died, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls. It would be easy for them to conclude that something has changed, na ay nausap, and this time, makita nila na lahi na ka kaning adto. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Because good life is a choice, is a personal choice. Kung gusto ka maayong kinabuhi, bahalag kung saan struggle mo sa unahunang pagbati, mamili ka kung saan klaseng kinabuhi. Ang imong gakson, wa ko'y laing encourage niyo, gagsa ang pagtulunan ni Kristo Jesus.